Hare Krishna, everyone. We are learning Srimad Bhagavatam. Today I will chant important verses from Canto 5. Just listen to the shlokas verses. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 5. The Creative Impetus. Chapter 5. Lord Rishabhadeva's teaching to his sons. 5.5.1 Rishabha uvacha Nayam deho deha bhajam nriloke Kashtan kaman arhate vidbhujam ye Tapo divyam putrakayena sattvam Shuddhayed yasmat brahma saukhyam tvanantam. 5.5.2 Mahat sevam dvaramahur vimuktehe Tamo dvaram yoshitam sangi sangam Mahantaste samachitta prashantaha Vimanyava suhruda sadhavayo ye Sadhavo ye 5.5.4 Nunam pramatta kurute vikarma Yadindriya pritaya aprunoti Na sadhu manye yata atmanoyam Asannapi kleshada asadeha 5.5.5 Parabhavastavat abodha jataha Yavanna jignasata atmatattvam Yavat kriyastavat idam mano vai Karmatmakam yena sharira bandhaha 5.5.8 Pumsastriya mithuni bhavam etam Tayormitho hridaya grantim ahuhu Ato gruha kshetra sutaptadittaihi No, you have to take up. Last line is not over. Janasya mohoyam aham mameti 5.5.18 Gurur nasasyat svajano nasasyat Pita nasasyat janani nasasyat Daivam nasat natatsyannapatischa sasyat Namochayetya samupeta mrityum. Chapter 12 Conversation between Maharaj Rahuguna and Jadabharata 5.12.12 Rahuganai tattapasa nayati Nachejaya nirvapanat gruhadva Nachandasa naiva jalagni suryaihi Vinamahat padarajobhishekam Chapter 18
show the name of the chapter. The prayers offered to the Lord by the residents of Jambudvipa. 5.18.11. Yat sangalabdham nijavirya vaibhavam tirtam mohotsam prasatam himanasam haratyajont श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजम् को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम्. 5.18.12. यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सूराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेनासति धावतो बहिः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे